Kugira ngo ishyaka runaka ritsindira amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisaba uburyo bwinshi mu bijyanye n'amafaranga. Ayo mafaranga kenshi akoreshwa mu bikorwa bya buri munsi by'ishyaka, imishahara y'abakozi bashinzwe kwamamaza ndetse n'ibikorwa byo gukusanya inkunga igamije kuzana andi mafaranga menshi. Muri aka kanya reka twerekeje ku ruhando rw'isi aho tugereranya ikiguzi cy'amatora yo muri Amerika n'ayo mu bindi bihugu. Amatora yo muri Amerika ari mu matora ahenze kurusha ayandi ku isi. Mu matora rusange yo mu mwaka wa 2019 yo mu Bwongereza, amafaranga yakoreshejwe mu bikorwa bya politike ari munsi yagendeye ku matora yo mu 2020 muri Amerika inshuro 24. Mu matora yo muri Australia yo mu 2019, amashyaka yakoresheje ingengo y'imari iri munsi ya kimwe cya kabiri cy'iyo amashyaka yo muri Amerika yakoresheje kuri buri mukandida umwe mu mwaka wakurikiyeho. Ubuhinde nibwo bwagize amatora yaciye agahigo ko guhenda ku isi mu mateka mu mwaka wa 2019. Ingengo y'imari yayo yarutaga iyo amatora ya 2016 muri Amerika yatwaye, ariko kandi ikaba munsi cyane yakoreshejwe ku matora yo mu 2020 muri Amerika. Mu 2020 miliyari zisaga 16 z'amadolari zakoreshejwe mu bikorwa byo guhatanira ubuperezida ndetse n'imyanya mu nteko ishinga amategeko. Ayo akubiyemo amafaranga yakoreshejwe n'abakandida perezida, abakandida senateri, abakandida depite, amashyaka ya politike ndetse n'amatsinda y'abigenga agerageza kugira uruhare mu biva mu matora. None amafaranga abakandida bayakoresha iki? Igice kinini cyayo kigendera mu kwamamaza. Ibindi byiciro bitwara aya mafaranga harimo ibikorwa bya buri munsi, imishahara y'abakozi bashinzwe kwamamaza ndetse n'ibikorwa byo gukusanya inkunga igamije kuzana andi mafaranga menshi. Ese umukandida ukize kurusha abandi n'uwutsinda? Si buri gihe, ariko akenshi niko bigenda. Mu 2022 mu matora yo hagati muri manda muri Amerika, 93% mu bakandida depite bakoresheje amafaranga menshi kurusha abandi ndetse na 82% mu bakandida senateri bakoresheje menshi batsinze amatora. Iyo umukandida atsindiye umwanya, gushingira ku mafaranga y'inkunga ntibihagarara. Abategetsi batowe bakoresha igice cy'umwanya wabo buri gihe bakusanya inkunga y'amatora y'ubutaha. Murabyiboneye ko amatora ahenda atari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo n'ahandi hirya no hino ku isi. Ariko iyo bigeze muri Amerika biba akarusho, kuko umukandida cyangwa ishyaka rifite amafaranga menshi riba rifite amahirwe menshi yo gutsinda. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.